anang giandam sa atong Ginoong Jesus. Di na maguba, magpabilin hangtod sa kangturan. Wala na'y balatian o kasakitan, tungod kay Diyos na ang kahayag, ug di na mo abot ang gubot nga gikadlukan. Langit nga puy-anan, nga sa ato iyan ang giandam. Ang atong Ginoo, atong makita nahong og nawong. Mga luwa iyara gayong pahiran, bisan kinsa ka pa. Palibot bulawan, tubig nga mura og kristal. Mansyon ang puy-anan, kahoy naghatag og kinabuhi. Langit nga puy-anan, nga sa ato iyan ang giandam. Ang atong Ginoo, atong makita nawong og nawong. Mga luwa iyara gayong pahiran, mga luwa iyara gayong pahiran, mga luwa iyara gayong pahiran, bisan kinsa ka pa. Langit nga puy-anan, nasa ato iyan ang giandam. Ang atong Ginoo, atong makita nawong og nawong. Mga luwa iyara gayong pahiran, mga luwa iyara gayong pahiran, mga luwa iyara gayong pahiran, bisan kinsa ka pa. Nasa ato iyan ang giandam. Ang atong